Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi b'Ingenzi TV muri kumwe nanjye Spidio Habimana. Muri ruhago nyarwanda ikipe ya Rayon Sport yatsinze AS Muhanga ibihaye abafana bayo ubunani. Umupira w'amaguru w'u Rwanda ugira inyito nyinshi buri wese akurikije uko abyumva cyangwa uko abishaka. Shampiyona y'u Rwanda 2025-2026 yari imenyerewemo amakipe 16 kuva mu 1984 none ubu yabaye 18 kuko hiyongereyemo ayo mu gihugu cya Sudani y'Amajyaruguru cyangwa se Sudani. Umwaka w'imikino 2025-2026 gitangira ikipe ya Rayon Sport yavuzweho byinshi bishingiye ku igurwa ry'umutoza n'abakinnyi bari mu rwego ruciriritse. Ikibuga ntikigira ibanga kuko ikipe ya Rayon Sport yahise itsindwa mu mukino wa mbere muri Coupe de Confederation ikuwemwo niyo mu gihugu cya Tanzania. Abafana batishimiye ko ikipe bihebeye itsindwa barasakuje komite nyobozi ivaho isimbuzwa y'inzibacyuho. Kuva shampiyona Rwanda Premier League itangiye kugeza ku mukino wa 14 ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 28 ubwo amanota 18 yose isabwa kuzayashaka kugira ngo itware igikombe. Komite nyobozi y'inzibacyuho irasabwa kugarura icyizere mu ikipe ya Rayon Sport bakumvikana intsinzi. Igurwa ry'abakinnyi harimo injawuro nibyo byatumye hagurwa abadafite icyerekezo cyo gutwara shampiyona cyangwa guhatanira intsinzi iyo ari yo yose. Ubu imitima y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bayerekeje ku gikombe kiruta ikindi cyangwa se Super Coupe. Iki gikombe gikinirwa niyatwaye shampiyona niyatwaye icyamahoro. Uyu mukino uzabera kuri stade Amahoro hahura ikipe ya APR FC n'iya Rayon Sport. Ubu humvikanye ko abakinnyi bashya b'ikipe ya Rayon Sport bemerewe gukina Super Coupe byahaye icyizere abafana kuzitabira ku bwishi uyu mukino. Ferwafa yavuze ko izaca amanyanga yose yangiza umupira w'amaguru mu Rwanda ariko isesengura ryerekanye ko ibivugwa n'ibikorwa ntaho bihuriye. Kuba rero Rayon Sport itsinze AS Muhanga inayirusha byerekana ko Faringanye nagaruka mu kibuga hashobora kuzabera intsinzi nziza. Umureyo arakangurirwa kwibumbira muri fan club bityo agafasha ikipe ye gukemura ibibazo byo guha abakinnyi agahimbaza musyi. Iyi ni Ingenzi TV naho nge ndi Spidio Habimana.